ay Alright, ayan, naimbag na oras tayo amin na sangapada. At yung araw din na sumangbay, ti kabak to back, ti idikal man laing ni Manong Nemi. Ti programa nga na pauluan, agparang kumusta ka itan kasin problem of the day. uray kadwada pa'y din mo. Programa apakay basaan ti surat pakasaritaan ti parikot iti biyag, ti may sa pagayam tayo nga problema, kaya nagkidkid daw ti pamalakad tayo. Kaya dato'y manen ni kasin yung yung Ruiz. Nga umay manen mangited biyag at imay sa nga pakasaritaan, may manen mangibasa kan mangidrama, iti may sa nga surat nga aggapu ken ni Amboy iti Ilocos Norte. Aglagrag Anya nga tat parikot ni Amboy, padaanan tayo mga kasin. Sagudahin ko ti surat ni Amboy. Dear Kasi, sakbay man di amin kasin yung kablawang kay man itinaimbag nga oras di tanay MRC Studio. Kas namin tayo nakablawak dagiti padak nga dumdumngeg kaya nagbibuya iti dati nga programa. Ilingad naklatan itinagan nga Amboy. Iti agdama at daanak iti parikot kasinyo nga kahit kung iburay kada kayo. Tabaring no may kandak iti balakad dagiti padak nga agbibuya. Idi damo no man nagsanudak no marugyakon nga isurat dati pakasalita agta. Amangan ko nak no ad-adda nga kumaro dati nga parikot ko no maipatangatan ken maidrama dati nga surat ko when pakasaritaan. Ngem naalak man tila tiriknak nga nangituloy kasin yung ket sabi ko imbes nga kumaro ti parikot ko babayan iti panangidramam ket masolusyonan ko man. Tadyak kayat kuma nga da problema. Kaya na da problema mi. Iti asawa nga ni Chabelita. Kasi man nga rugyak ti amin kasi nyong idi saan ko sa anak pa nga nagdaton iti panagayat ko kay ni Chabelita. Idi jak pa'y amo ti agarem. Idi ta na uyawak pa'y laeng, na dilaw, na angaw, deta ti galad ko nga namanak kinitatang ko. Ket deta ti naramat ko, tapno laeng mapansin nak, tapno no kasarita nak ti babae nga crush ko, ti babae nga limed nga ipatpatig ko. Iso da ito ni Chabelita kasin yung nga padak nga agpapaay iti palengke. Kaya iti may sa nga bigat nagpakada kinitata nga mapanak ag trabahon iti palengke with iti tiyandaan di magasak iti pagtaraknan na iti baboy. Ket kastoy man nga rod nga irugik ti amin kasin. Tatang! Indakon nagtrabaho. Ay, iwan ba raw? Ay, agure ka man. Mabit man lang ba raw? Apay tatang. Badlaw kong kadagito'y nga napalabas nga al daw. Apay, sa bali mo ti panagar-arwat mo ba raw? Kasla kalasaan nga trabaho ti tiyendaan. Anya ti kahit yung sangon tatang. Saan ka di nga kastoy, sigod nga kastoy ti panagar-arwat ko? Saan? Idikit agulit ka pa iti badong. Ha? Tatang met. Kaya agpaiso man. Tata. Kanayon nga nakadaldalaos. Naplansya pa'y dagita t-shirt mo. Kaya nakadaldalos na sapatos mo apay. Kaya mapangkabat laang. Tumulong nga aglako di tiyendaan baraw. Kaya dagas ka di tatang no agarwatak mo nga mapanag-trabaho iti tiyendaan. Saan mo nga dagas baraw? Mas daawak laeng apay. Adda ka din pagwapwam iti tiyendaan. Ha? Ay, kayat kung ano kasta. Nabayagan nga namdamagiking ka no addan to, addanubya maun. Kaday nga edad mo kat agsimpa ka kumamot tayo.
Awan serbi na digiti nakatado nga baboy ko nga padpadakkalag. Nay, ibagam lang no adanubya mo, ta ikalay sa mo. Adot maparti nga baboy nay. Adan to tatatang. Nakapoy kan samot ngamin nga agarem baraw. Ay, amboy, di naklatultuladay. Nalaingak agarem ide. Nagalistog tupay nga napasungbat ni nanang mo. Jak man na mo tatang ta. Sa bali mo natawid ko king ka. Anya ko mat natawid mo kanyak. Data kinataer mo. Malaksid ka dahi tatang. Data kinalaing mo nga agangaw, ngagdilaw. Ha? Una. Saan mo't adagas ti agangaw, saan mo't adagas ti agdilaw? Angaw nga raw, pagkakatawaan lang. Akit numapikon deta dilaw mo, makit problema na na. Alawin tatang, inak pa nga ron Kitne, malatawa ako ni trabaho. Alawin barok, agan anad ka, inilalayang mo ti agaram, tapno agkapuko akbatan. Sangkat nga puro baboy ka na buryas, ti tartaraknak. Paring Fred. Oh, parang amboy. Kaduman ti tao dito tiyandaanan. Sigurado man nga mabanugtan. Ay katkasta nga talaga. Hindi na may mayat-mayat no ado ti tao ta ado ti customer. Ada dumati trabaho ta. Kumaman no dumakkel mo ti sweldo ta masamat. Per day mo ti sweldo ta. Alos laeng parang amboy. Tinasisita. Naganar ti negosyo ti busta. Tapno no, kanayon lang tabot ka na trabaho ta. Kaya't mo nga ron nga malugit ti negosyo ti busta. Sa bagay, gustumiti ko naman. Bakit di ata awan unay tao itan? Ang imitikit, permi nga nakadado. Hindi pa magwantaan ni Dan. Ay, kita mo dati picture da Chabelita ken ni Nelia. Ha? Chabelita? Ni Chabelita ko lang pare. Wine, nag-post kami ni Nelia ti picture da. Ni Nelia, nga kaubra ni Chabelita. Di tayo di kita glaklakod baboy. Wine, kitaim kami na picture da nga napan na night swimming idi rabi Opo. Sexy mamut ay. Ha, kitak man. Uun nga paiso pare. Na sexy nga paiso. Lalo kini Chabelita. Narakab ti bagi ng bagay na. Napintas ni Chabelita pare. Anya. Inelya ko na Kaputan na kutkut tong. Anya mo nga sexy ni Chabelita. Nakalukluk mi pare. Wala paring Fred. Nalukmag agpaiso. Para kanya. Napintas data na bagay na. Bagay na data kinalukmag na. No. Ababa dagital legs na. Ang may bagay king kuana. Para kanya ket napinpintas ngim ni Nelia. Sa balit pa nagkita mga talagaan, parang amboy. Sa balit itays mo Yak pa na mo. Ang maguri ka. Kurso na adam sa amot ni Chabelita. Amboy. Apay, di mo ka di pinadlaw. Kasano nga madlaw ko. Dinto nga lumabas dito, kasarsarita da. Kanayon nga uyawaw. Kanayon mo nga ang angawon. Iso nga rod nga kagurgura na ka. Iso nga kanayon nga makaungot king ka. Ang angawag laang met. Tapno lang pansinan na. Diyan kami naman kasano nakapansinan. Anya. Kay kasarita Saan mo naskin nga uyawon ti kinalukbag na. Diyan man mo. Ano saan ko nga dilawon, saan ko nga uyawon. Diyan ka mo kasano nga kasarita isuna. Ay, sa bali daytan, parang amboy. Kasla gusto kami makaunget. Kuskusilapan na. Nagkyutupay tilangana. Sa bali ka nga talaga. Sa bali ti taste mo di babae. Dahil takit nalukmag tiket mo. Uray nalukmag ni Chabelita. Uray supay ti kalulukmag ganen. Anya ti ko naman, boy? Ay, ada kagayam dito ang likod mi Chabelita. Oy, Fred, napanamon.
Pinanawan ako din. Fred, ulitin man timbagam. Ha? Uri siyak pa iti kalulok megan kunam. Kwa. Amom na uyaw ka unay, amboy. Di mo amo nga dilawin ta magbagim? Si Kantupay nakangis-ngisit ka? Ha? Ay, kwa. Kit anya ko man nalok mega? Ha? Apay, ananuin ka di? Ha, amboy? Apay nga kanayon naklaunay nga dildilawin. Siyak lang magkikita mo dito tiyandaan. Ay. Saan ba ta kasta? Chabilita. Agpay sumet. Makapasakit ka tinakin. Kanayon naklang uyawenen. Di taman laing yan. Chabilita. Chabilita. Unay mo tan. At dagayam di talikod mi. Aw mo ti dagis ngayong baga ka. Nakaguran san. Nakaro deti nga gura na. No idi, ang angawik laeng. Gagangay laeng nga makapungtot. Anong nakita ka dagiti matana nga kasla? Kasla na punwanan kanya. Kanya nga tataramitik. Kasla nang maditiriknak nga. Agsakit tinakim na kanya. Kanya nga taaya ti aramitik. Tapno makabawi aking kuwana. Apay kasla da problema ang baraw. Tatang, itay ka pa'y laeng nga madmadlaw. Di ka pa'y unay inimas tinangan. Nag-iimas to pa'y tinlutok nga native nga manok nga tinula. Nabanugak lang hindi trabaho tatang. Nabanog ka nga agpaisaw. Bueno binasted na ka, tay ararmam. Ha? Saan tatang? Ay, agibod no kalak niya kung ibagam ka niya, apay mabayin ka. Kat amanak. Alan, taamangan no, matulungan ka kada nga problema, baraw. Kuha ngamin tatang. Anya. Kagurgura naksan dati babae nga kursunadak. Anya. Kaapay. Anya naramid mo. Diyak mo ting gagara tatang. Inuyaw ko lang amin kat nangag na gayam. Kasta unay sa tigura na kanya ko. Apay. Anya kamin ayati imbagam. Imbagak lang amin nga uri no isot kalulok megan. Diyak pa na ituloy kat nangag na. Nakagura mo ta. Ano ya? Nalukmag dati kursunada mababae. Uwan tatang. May isa ka dagati para lako da nanaday siya iti karnet baboy. Ay, no kasta. Nalukmag. Ti ar-armam. Ti nagpaiswanan na tatang. Diyak pa na ipudno ti panagayat ko keng kuana. Ay, unay batay. Apay nga nalukmag pa'y mait. Kayat mo, nga makaasawa ka iti nalukmag baraw. Man ano tatang? Para kanya kat isog kapipintasan nga babae ti lubong. Unay man. Kaapay nga rin si katatang. Magusgustuhan yung tubay. Nagitay alaga yung nga baboy. Ay siya bali dahil siya'y aparaw. Tartarak nagdagat. Agtartarakan ti baboy. Tapno no intong dumakil da. Mailakok tao. Pagsidaan tayo. Apay, ilakom ka day. Data babae. No mapasungbat mo, no maasawa. Saan mo tatatang? Tiket ko asawon. Saan mo't nga importante? Data kinalukbag na. Ngamingot na singpot ni Chabilita. Ay, Chabilita pa'y tinagan na. Una yan. Anya nga tatiramidik tatang. Diyak makatal na. Makunkonsensya ak tinaramid ko. Ay, talaga ka di nga ipatpatig mo dahil taga babae. Baraw. Uwing tatang. Mabalbalin ko makit isotikait ko nga sawaan. Unay mo tayo. Manayunan ti baboy dito pala. Nyam tilad na bang magbagayo tatang. Ay, tikait ko asawaan. Kaya't mo nga talaga tinalukbog nga asawa. Amboy, baraw. Good.
Uwan tatang, mananong. Nalukmag man, uno na kutong ni Chabilita. Kahit ko lata isuna. Saan mo't nga di kinalukmag na, ti magkita kinkwana. Nalidikit di kinaluk, saan nga ti kinalukmag ti bagay na, kahit ko asawa. Anya nga raw. Ti kinalukmag ti puso na tatang. Oo, na nga puso na itan. Ala, amom ngamin barawag di kita nalukmag. Ay, narigat na ita. Anya? Basta di nakmaawatan ngamin. Amom di kita. Sabali da. Ano naman di bagbagayon tatang? Umuna, nalaing damangan. Manumula ti sweldo baraw. Ang tinulong kami atatang. Kung may sagat saan mo't nga, panagkitak mo't saan mo't nga naarte ni Chabilita. Saan nga napili ti makan. Uray na tang, kayat na. Magit kitak tupay no, mga mangandan mo. Mangal daw da diyan ti pestuda. Ala, sige. Narigat ngamin tinalukbig baraw. Ang yaman ti magbagayon tatang. Narigat nga isarakan ti bado da. Arwata nga. Ha? Uray sapatos. Tatang. Dil-dilaw kayo mo. Kukulak lang baraw. Ang magpaiso ti bagbagak. Amom di kita nalulok mga tao. At idugmot kitibiyag di kita daduma dita. Ha? Saan ka di nga ababatatang ta ado di kita mahay-high blood nga nalulokmeg? Ay saan? Laki di na damangan itinatang. Dagita nalulokmeg. Dagiti saan nga anya tatang. Dagita saan tupulos nga matay gapo iti panagpakamatay. Ha? Ano yung magbang natang? Di danto pulos agbakil dagita. Tinadaman di magbagayon. Nakainom kaila. Basit lang. Aping mo ti magbagayon nga dagita nalulukmag di danto agbakil. Akit dinto pa'y maperdi takisa may nagbakil da. Unay kayo mo tatang. Nakaseryoso ak nga gibagbaga ka na kayo't problema. Puro inaangaw kayo. Pagkat katawain ka lang baraw. Ala, tikit pagsayaatan na di kita nalulok ado ti paglaingan da. Ang yaman ti magbagayon natang. Kaya da makigroup hug amay maisada. Pagtala kayo man tatang. Pagpabala ka kayo sa bali mo ti magbagayon. Ay kasi baraw. No man pudno nga adagura na king kaday nga babae nga ar-ar mo makunam. Akit ay mo ma. Kasano nga pa na nga ayo ti kahit yung asawang tatang. Aramidim ti amin. Tapno no. May katigura na ka. Ha. Nagets kong tatang. No anya ti kasapulan na, itid mo. Uray no saan na nga daw tawatin baraw. Dahil tati arabidam. Takasta ti naramid ko ide. Kanday tinanang mo. No anya ti kasapulan na. Alawin nga tatang. Dahil tantang nga ti aramidek into no bigat. Uray tagkita kam tumanan iti tindaan. Alawin baraw. Angim dete, dapay may siya. Bagasanin tatang, ustunan. Punay kayo mitang tatang, puro inaangaw kayo. Anya ti kunam nilya? Awanin ani, Chabilita dito yung pestumi. Nagpa-transfer isuna, di bangir, kabangibang nga ili. Pestumi tla damadam, nga boss mi, ang imapay. Tsak manam mo. Biglaan metlatan. Nadamag ko la iti bigaten nga. Nagpa-transfer ka no isuna, edi kabangibang nga ili. Adda ka di pesto da boss mo jay? Adda. Umayin. Diyak man lang mo ta. Edi kalman iti malem. Bigla metlatan nga nagbalo iti mudnan. Nakaslada kinagura na. Tapos ti bigat, sumarekak. Awan isunan. Ket tinawagak, nagpaiyakar gayam iti pesto. Ala.
Ingka pa iti pwesto yun eh. Kat ni ado ti customer mi. Amboy. Oo, sige. Nelia. Agyaman na ka. Siyak nga tatigapunan no apeng nga. Nagpaiyakar ti pwesto ni Chabelita. Kasi kadi. Kakaro ti gura na kanya. Kinaykayat na pa yan ti mai-transfer iti. Sa bali nga pwesto nga adayo iti dagos na. Ang di nga rod marigatan nga agawid kada malam. Inakto man kiti sarungkaran to no malam. Inakto ka sarita. Inakto agkid daw ti pamakawan na iti anyaman nga naisaok nga. Nakapasakitan tinakim na. Ape kasla jak makatal na nga. Saan ko makita ni Chabelita itang agmalmalam. Basol kong tumot ngamin. Basol ko. Anya ti raramidam dito amboy? Kwa, Chabelita. Ape ngayon makar ka dito Alat bibiyang mo kuma. Diyos ko, imadayo ak lang arod keng kan. Imakarak lang arod iti pesto. Surut-surutin nakpailaeng. Taapay. Di ka kadi agbyag. Nga saan nga manguyaw kanya. Talaga sinurot nakpaila dito Tamnaan niya. Dilawen nakmanen. Nga nalokmega, Siyak ti kalulokmegan. Chabelita. Palubusan ako mga nga makisarita king kahit tinasayaat. Makisarita na sayaat? Apay, amom ka di dayta? Saan ka di nga puro inaangaw amin ti amom amboy? Pagbababoyak ti naramid ko. Di ka nagpaisuan na. Kasla, saan nga kumpleto ti aldaw ko no anya, no di nak mauyaw, kasta? Kasta ka di, ha? Amboy? Saan mo't nga kasta? Di kahit kong sawin. Kaslawan ti ganay kay kong nagtrabaho no di ka makita. When atap na awan ti mauyaw mo, gaputawan ti mauyaw mo, iso nga di ka makatal na, awan ti ganay kay mo agtrabaho, kasta ka Dahita ti biyag mo, ti mauyaw. Apay, awan ka dito sa bali nga nalokmeg, iti tiyandaan? Ha? Kuha. Pasensya ka, no. Puro inaangaw, no. Makisarita king ka. Pasensya. Diyak lang amin amo, no. Anyat aramidik, tapno no pansinin na. Ha? Kitaapin amin nga kayat mga pansinin ka. Di mo ka di madlaw, Chabelita. Di anya. Makamuditan. Anya ti kahit mo ibaga, haamboy. Alis tom ni katagsarakam ton. Adon to man ti brakon. Napatig ka kanya, Chabelita. Anya? Doble man timbagam. Amboy. Saan na pag-aangawan? Saan nakagaangaw? Adalimid nga panagayat ko king ka. Ngimitan saan nga limid yan gaputin impudno king ka. Uy. Tala anak man Apay di pala imanay di naramid mo di kalman. Mamati ka kuma. Urean niya aramidek tapno mapaniknikak lang. Nga pudno ti bagbagaking ka. I love you, Chabelita. I love you very much. Basta, sa anak tubulos nga mamatikin ka. Basol kumatkit di.
Tapuro akla inaangaw idi. Ngayon bayam ta, aramidig ti amin. Aramidig ti amin, tapno no mapanik ni kakti. Kinapudnot pa na gayet ko king ka. Uray pa anya ti bagbagam, jak to pulos mamati king ka. Maawatan ka. Ngayon imayak dito eh. Saan lang nga tapno makasarita ka. Amok nga narigat ti panagawid mo. Damag ko kat taga dito yung matlang nga ili, di ti kadwam. Si kalat ti taga sabali nga ili. Kat delikado no, agar kilakay ti tricycle nga agawid. Kat ala ko matbibiyang mo. Ado dagiti may patpadamag nga anya. Maramram mo sa babae. Dagiti may isang nga pasaheros ti tricycle. Ha? Tinakman butbut ngayon iti kas na ha? Saan ka butbut ngayon? Iso nga umayak ta. Kaya't ko ti makabawi king ka. No kaya't mo, umay kasukunan. Tapno no, natalgad tirik na mga agawid. Ulit adamot motor ko, saan ka nga plete. Naging nati arkila, supay ta may kisay ti sweldom. Oh, anya. Agpeso ka din nga. Adda ti maramrames no ka dito eh. Adda. Delikado dito eh ah. Saan lang nga marames? Ma-hold up. Makidnap. Kan mapapatay. Anya. Diyos ko, delikado gahim dito eh. Kasanong orodin ti minalim nga pa nag-aawid ko. Kababain met kini Madam no, agpa i-transfer ak manin, agpa isubli aki jay dati nga pesto. Sana bale. Uray minalim ka nga may sukunin dito eh. Tapno safe ka nga makaawid di balayo. Di dagos mo. Ha? Aramidim dayta? Amboy? Wun. Di nga min. Kunaking ka. Kaya't ko nga paniknikan king ka. Nga napudno. Ti panagayat ko. Chabilita. Tatang. Apay, amboy, baraw. Mabaling ka din nga, into no agasawa ka. Dito kami palang agnaid, tatang. Anya, agasawa kan, amboy, baraw. Dandanin tatang. Itay laang bigat nga, kunam nga, kagurgura na kati babae nga, kursunadam, tinalukbay. Sakit ite, bagam nga dandani kagasawan. Kita, tinungpal ko dati bili nyo tatang. Nga niya. Inaramid ko amin nga pamuspusan. Tapno no, may katigura kanyak ti babae nga ipatpatig ko. Kasta tinaramid ko. Okay te. Inaldaw ton nga kuyog kami tatang. Inaldaw ton nga sukunag iti pagpapaayan na. Inaldaw ton nga itulod ko iti balayda. Kat panagrik nagtatang, adda namnamak king kuana. Ay, nukasta. Detay na lukmag a babae, ti manugagag, baraw. Tatang mangrugi kay manang. Ay, reka, baliwak to garuden Anyat baliwan nyo tatang? Ay, sukataktaw. Anyat sukatan nyo tatang? Sukataktaw dahil basita karderaw. Ha? Nadinto kit ubanay ti inapol nga isaan ko dito eh. Ni tatang met. Ay, no dati kadua nga sukat laing ti ilutlutok para kadata. Pagbalinik to nga masukat nga bagas ti isaan ko. Tatang met. Gas nga excited kayo para kanya. Deta kita puro inaangaw kay latan. Ay, alawon baraw. No, iso nga talaga. Ti patpatig mo. Awan ti mabaling ka. Saan mo ta siya ti agpili iti katakto ka na inay mo. Huwag na tatang. Panagkunak. Naragsakak to. Kaya ni Chabilita. Kat aramidik ta amin. Tapno maparagsak kumatisuna. Saan ka di tatang? Ay, wuna baraw. Day tati aramidaw.
Hanggang, panunutam. Anya man yung tatang. Di ka pinasimsimpa, dyan silid mo. Ha? Anya? Ket simpa em to deti katremot abaraw ta delikado. Kayo manin tatang. Ay pay sumay. Baka ket no marsuod ti katreyo no agkayda kayaw baraw. Tatang mo. Ay baraw. Anya sinimpam di katrem. Saan ko na sangon tatang. Ay dahil tati ko kuna kung kahit. Dahil honeymoon nyo itagarabi eh. Kalkalpas ti kalay sayaw. Sigurado nga. Adda mapasamak yaw. Makamu di tatang. Saan mo tabas-tabas na marsud di katre? Di mo lambo ah. Diyak mo't ekspektarin nga kastagayam nga kalukbag na ti asawaan. Tatang. Ti amo ka gagangay nga lukmag laing. Kasano, tinagpicture kayo. Kasla di ka makita itayan. Ang ngamot ni tatang. Ate nag-group picture tayo. Family picture. Kasla isula makikita. Tatang, baka mangag na kayo. Alabaraw, tila'y bagaking ka. Nagasawa kan. Kat agpakatino ka. Kas na nga talaga tiramidik tatang. Kaya nagpaka-responsable ka baraw. Sa bali deto nga chapter iti biyagmaon. Iti mabita panawan at danton anak yaw. Kaya ipasnek mo tek trabaho. Amuyo mo ti kinagagat ko tatang. Kaya tanda akla dito yung baraw nga tumulong king ka. Kas makita mo. Mano nga baboy jay impaparte. Para iti panagkalay sayaw. Kumakit. Pinakiparpa. Tatang. Dito kayo man na. Makapasakit kayo may tinakil. Amamunat mo't barok na angawak lang. Sada medyo, basit inom ko. Dito lahat may bagaking kang baraw. Anya pa'y tatang. Good luck. Ha? Anya good luck tatang. Good luck iti honeymoon baraw. Siguradum lang nga masapulam. Anya? Kahit ko asawan, siguradum lang no mas mabirukam dati abot na. Tatang. Sabi ko mga jak mabirukan tatang. Jaklam mo. Ala karot baraw. Enjoy. Enjoy yung ti honeymoon mo. Sapay ko ba? Saan ka nga mapising? Ni tatang, panawang kay malangan. Di kayo malagtal na. Pagragsakak lang baraw. Ang naragsakak para king ka. Kaya, uray no, madagsinang ka, ha? Ha? Anyang madagsinan? Saan nga nadagsin ti riknak tata nga nakikasar? Saan nga nadagsin ti riknam? Ngam nadagsin ton, nurabawan na ka. Panawang ka malangan. Buko dahil nga lakay. Nakadigos mo't siguro ti asawa. Sigurado nga, mapalaban na kita. Honeymoon ko naman. Abay. Apeg nga, agnervyos ka. Babe. Diyan ka mo, babe. Kas na alis to ti pasamak. Kanulay di kagurgura ka. Itatan. Agasawatan. Iti ka ano man, di ka ginura. Uwe na nga inuuyaw na kiti. Imbagak mat king kan. Ugalik na talaga day dyan. Di ka napudno na. Nabayagan nga ipatpatig ka. Ngayon, ikarik. Ikarigatak nga ikatendeta nga ugalik. Nangig ko tatay ni tatang mo. Nakadildilaw. Ha? Well, dilawin na amin nga mga ano. Amin nga makita na. Dagiti sanga iliman. Dagiti dilawin na pa iti luto. Dagiti nagluto.
Kasi nga talaga ni tatang. Saan nga seryoso na dyan? Rabak na lang taga dyan no kwa. Uwan nang makapasakit mo tinakam no kwa. Naglalo no di dama mo ni tatang mo. Tatang ta ko nam. Tagasawatan. Amangan mo't no, pitatag din natan. Agda din natin kada tatang mo. Baka mo't siyak to ti uyawan na. Ha? Saan to mapasamag day ta? Kinasarita ko ni tatang. At kunak, ikatekon day ta nga ugali. Kat uri ko maisuna. Baring kinuman aguyaw suna, babam na ta. Hamune ser-seryoswen. Sa mo dibdib-diban. Nagbayag mo tayo yung ginudan. Ay, yung uray ko nga. Ha? Ni? Anya? Ha? Anya nga ginginad nga babagan tatang mo? Paspasan yung kumatag yung ginudan. Hindi. Tap tumalayo na, di bumiyas ka. Ha? Ang tatang. Anya ka dito magbagana? Akwa. Siguro, your ure na nga gangganad. Tapno no magunggong. Digiti baboy na. Tartara ka namin ti baboy. Baboy? Wen. Tapno no siguro pamati ni tatang no gangganad. Makaaram digiti baboy na. Kat agditin na kabda. Tapno no agsikog. Manayon ng tiburyas na. Kadi. Saan nga tanga siya tibos pasagitan ni tatang mo? Saan? Saan? Ape ko mapasagitan na ka. Ay, yung uray ko marsuod ka. Oh, anya di magbaga nga marsuod. Baam na tan. Baka dati, dati kulungan ti baboy siguro dyan. Baam na tan. Gure ka. Oh, api da ito eh. Oh, ag-headset ka. Agdengag ka iti music. Mangiplayak iti love song. Apay. Tapno no saan mo mangigtiag lawlaw. Tapno no, sige. Suot ko nga. Wow, love song agpaiso. Oo, hindi kiti kanta ti Neymars deta. Hindi kanta ni yung dito eh. Uy. Mayat deta. Tapno no isuot mang mangig mo. Tapno narugrug-sutang ag-honeymoon, babe. O sige, babe. Sige nga, Rod. Okay lang, awang kanya. Tapno siyaklat at makangagan itiag lawlaw. Oh, babe. I love you so much, babe. I love you so much too. Mangignak pa lang. Uwi na tagap-abay ta. Di ta, Ruar, awan mangig mon. Awan. Rugi ta nga Ruden. Ay, apo. Awan mo natin yung ginudan. Maturo ba malaki eh. Awan langig mo. Awan. Dito lang kanta. Ngading-tinggik. Very good. Rugyan ta nga Ruden. Rugyan tan, babe. Agore ka. Abi nga, kasla marsuod mo dito Katrin. Kwa. Saan nga nga nairanta dito pang tuwa tao? Supay sakit. Nagrapis pa iti saka na day. Nga ron. Dito talatababan. Ibabata dito kudsun. Ta dito talataswelo. Dito tadatar. May mayat pa eh. Agid datan. Ada dito datar dito kudsunen. Tapno no saan nga marsuod ti Katre. Isa piso na lang ta. Narigat to ti bumangon. Ha? Narigat to ti bumangon ta. Nababa. Ay, anong santa? Tulungan ka to nga bumangon. Ala, agdata ka nga Roden, babe. Ta siya kung ti makaam mo. Di mo ka di kayat nga siya tiyakin rabaw? Ha? Mayat lang tamat. Siyempre, siya ti lalaki. Siya dapat nagtrabaho. Saan ka di? Sige, makaamo ka, babe. Wow. Wow.
Among babe. Ado man timang dildilaw king ka. Nga kesyo. Anya. Kesyo. Kaslabos. No iyarig mo tilugan dati bagim. Ha? Ngayon para kanya. Kasla kala BMW. Ha? Agyaman at no kasla babe. Apay mo nga kasla BMW. No iyarig mo itilugan dati bagim. BMW. Gaputa. Bil mo walo. Anya, basta kukulak la eh. Joke la eh. Tiyamok mo nung ikat eh, mo dito kinaangaw mo. Ay, saan nga nalakang may ikat? Inutek ba, babe? Inutek. Kinure pa bilbil mo. Magus-gusto aklat ha. Agkak amin. Oray, sa dinong apasit ti bagin, babe. Anya, di penata na uraka. Itatanga talaga. Jaklat ako kaskaso. Unay mo't na ito nga lakayan. Babe. Okay lang ka di. Nga niya. Medyo ikay-kayang mo. Kaya't ko timangan. Anya. Kaya't ko ti agsultop. Anya agsultop. Kaya't ko ti agsultop iti pata. Anya, bastos ka. Ay, kung lain, babe. Kaya't ko amangan. Kaya't ka nga batukin. Kaya't ko abatukin ti kadalman nga karayan mo. Isungag kayang ka man, babe. Nakakayang ako. Ha? Madiumsik na ti ulok. Ikay kayang mo pa, ha? Pag-splitan na, kasta. Saan? Ikay kayang mo pa basit. Madi umabot ni. Madik may usog. Di umanay ti ulok. Unay mo tin, parigadin na. Alapay. Alapay ka, di dumanon na ti dilak, babe. Babe, naipit di kiti pingping ko. Apo kit nakasagad ti kayang kon, babe. Diyak kayan. Kaslanak naman lang pag-splitin eh. Madim ka di kaya. Kasi na pagpatinggaan ti kayang kon. Nakakaykayang akon. Ang madiumsig na ti ulok. Bebe, amlat ang aminin. Saan mo kang kaninin? Ha? Ay, sige. Nusiti ko na. Rabawan naglatan. Makaamutan tulatan nga agad jasin. Makaamutan tulatan nga mang-explore no anya ti mabalin nga ramidin ta. Ay, may hatag magkindi. Nagrigat kayam. Anya? Ada ka di bagbagam, amboy? Awan. Irugi kong kunak. Wow. Wow. Dakil sang ka di. Rabawang kan. Dahil sirrik kong babe. Gure ka. Madi kayam no agpaklebak. Apay. Madi tumanon. Parintumengak dito isang wanam nita. Apo, natagsin. Hamoy parabaw data, gurong mo yung talupok. Sorry. Okay lang, babe. Gana ka. Ay, aray! Apay, api ngayon, iwalin mo ta, lupok, kit na sakit. Pagkayangan nak mo ta, permi. Madik amin nga maisarag amin. Sorry. Sige. Uri kasyulatan. Tinasisita. Simrek ta kaguduanan.
Oh, yeah. Oh, Diyos ko. Oh, 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 babe. Oh, ah, magawat mo ka di. Tiyan niya. Dito eh. Oh, apay. Igamaman ko gudwa na. Asta, petam. Ha? Uy, tapno isabay ko. Anya? Basta, petam, deta kagudwa na. Deta saan nga si Mrek. Deta kagudwa na lang kami ti si Mrek, babe. Tapos? Basta, petam lang. Basta, tulungan na. Kasta. Astoy? Wow. Deta. Ay, iluklukay mo basit. Hamunin nga, petan nga nalay. Basta. Babe. Mayat. Basta. Isabay mo, babe. Wait. Mayat. Deta. Mapanin, babe. Mapanin, babe. Nagimas ka talaga dito. Tinolang nga native nga manok, babe. Uwan, babe. Nagimas ka talaga. Gaputan native data. Kanluto ni tatang. Hey. Kadumlat at timangan, manugang. Agyaman nagtatang. Uray ta adupay ti kwatay dita. Ala, aglabay ka ba? Nung may ibus dita. Adupay ti pids tayo nga isaa. Ha? Ano ti ko lang yun? Ay, bagas ko na kuma. Ay, tatang mo. Kwa, bakit? Naikaglis lang ni tatang. Ay, pids ko na nagaputa. Siyempre, amumot. At baboy na nga pakpakanan na ti pids. Unay na ito yan. Tatang. Sabay. Ala, kaadum na tati mangan din. Uray ta taltalo tayo mo. May nga buong nga manok ti pinarti ni tatang. Wine. Ala, agsida ka ba eh? Sida umlatan data pangrabyan tayo kuma. Ha? Anya? Ay, pangrabyan tayo kuma dati tatang? Ay, saan? Kung kuna lang ni tatang. Pangal daw tayo lang data. Ala ka babain mo. Ay, saan kung kunak lang balasang ko? Ala, ibusim lang na. Nabsug kaming kini amboy. Sigurado kayo, tatang? Wayne. Mala, panawang kay pa. Itay nakpay kitan dagiti buryas ka. Nabareng no manayunan dan tumot na. Awag samot laing na daytay may siya nga bula. Di na samot ang mo dumaka. When no, di na siguro mapagawatan daytay tatang, ingkayon. Ay. Tatang mit. Papasensya ni tatangan, bakit? Salamat siya, tipas pasagitan na, babe. Ha? Saan? Sabi ko agang angaw lang ni tatang. Kung naktupay. Siya, tipas pasagitan na. Saan? Babamda ka sa ritak to ni tatang. Kung mga min makilasin tan. Narigat pa ilahin ka na gitoy. Tadita pa'y kabailan. Manumalati sweldo ta. At least ditoy. Nadakkel mo deti balay. So katamto kami ti katremo. Ti katretan ko nakuma. Uwan, ir-urno nga. Nagrigat no kad bumangon na makariingak. No makaisbuak, nagrigat ti. Uwan. Dagita-digati kang ronaan nga ir-urno ta. Isungar nga ti kunak. Narigat pala no makisina ta. Unangin ni. Kanayin nagsakit tinakim ko kadagit ang pangpangig ni tatang mo. Saan ba't nga may papantin ka digit ibagbagana? Anya nga saan? Kanayin na ibaga nga feeds. Kanayin na ibaga nga feeds ti kangkanak. Nga manayunan ko matburyas na. Saan mo at lati kaskaso ni tatangan?
Ano? Ni. Aglabay ka ba eh? Adumot piti nabati tamakan. Sayang mo't, no saan ko ibusan. Baka pusain lang. Ha? May kawalom sa ngalabay datan, babe. Nagimas tumot ngamin, babe. Dati sila, Iso nga, pasensya kan, sige. Okay lang, babe. Aon problema. Mangan ka lang ta. Takay mo, babe. Tang. Salita tayo kuma. Anya, ti pagsalitaan ta. May papanitian niya, amboy. Madlaw ko kami tatang. Kasla, adayo mo data. Kinaangaw yun, no. Adda ni Chabilita. Anya ti kahit buwasawain. Kudeta ka na yun mga paspasagidan, Kahit, apay. Agsakit ka di tinakam na. Saan tatang ang tabagbaga akmat ang tepelan niyo kumamot ti bagiyo. Anya ti kahit mo sawa ng boy. Kita liklikan niyo kumamot de tamat nga kinaangaw yun. Ano si sasangot ti manugang yo. No di mo't nakababayin kan di mo't mapasakitan tinakam na. Ay, nagsao ka. Panunutin nyo mo't yung tirik na atatang numang mangig na dagitarabak yo. Panunutik tirik na. Kahit suna. Panunutin na kaditirik nakmay. Anya tiket yung sa tatang. Nas makita mo't baraw. Nalalaing pa nga mangan ngam dati dagiti baboy ka. Unay ka mo't tatang. Kagbay sumay. Nagalisto ba ibus diti bagas? Dati ko pangduwa nga si daan tayaw. Mamamin sa laigay. Tatangat ka. Imasin na lang mo timaka. Mga nata na imas nga ron di ka timakan. Wala nga mangrik na kumamot Saan nga normal daytan? Saan nga nasalun at tikas yay? Kibagbagaan mo ti asawam. Kasta unay mat no mga ti. Hey, gasim data sa kardero nga. Inapoy, nga pang duwa nga panganan ko maibaws. Bagbagaang mo tatang, bagbagaang mo no saan. Baka ngamin nagsakit tinakim na tatang, no dilawag ti kinalaing na mangan. Kaya nagdilawan, gapot ti kinaangaw ka, dilawam mo na ta asawa Uni mo ti tatang. Ay sakit din, ti mangrik na, di dapay mangrik na. Ay... Nangalalawon tatang. Kasaritak ka muna ti asawak. Una, kasaritam nga umuna. Tano saan na nga baliwan data kinalaing na nga lumamaw. Saan mo't nga sardang tingingiwat ka nga agsaw. Takot ti kung kuraking ka. Di kay kumamapan mangan takarinderya. Abay. Tapno makaala kay ti group discount. Ni tatang tila daman ibang bagaan. Malaalala. Kundi, agpakanak pa iti baboy ko, bagpay dagito, itapakanag. Nga madanto, ti pakay ranuda. Tatang man. Naimot na ito. Nagrigat ti kasto inaya. Problema lang aro din ni tatang. Problema pa yung ti asawa. Kay basol mo Nag-asawa ka nga ron. Ti kaskin ni Chabelita. Dahil talaunay ti parikot ko kasin yung gatsapi ko mabalakadan da kasanok nga makontrol dagiti dua ti asawa nga nalukmag nalay nga mangan ken ni tata nga nadilaw nga kanayon na nga paspasagidan ti asawa. Agit kasla narigat met nga ibagak iti asawa nga kisayan na ti kankanin na, baka no maditi dating nakingkuanak at makagura. Ni tatang mat, pilosopo mat, di namat kahit paate. Aging nga di agbalik ko na ti asawak, saan na kano nga sardengan nga paspasagidan nga ang angawan. Alag kita problema mat deto yan kasinyong, iso nga nagkidawak iti
tulong kada kayo, nagtakli na kititi nga programa tabaring no, ada makaamot solusyon kada kayo. Sabi ko mata, damit na ibati na nga adal liliwakin pagsarmingan ti biyag, kada giti padak nga daan iti kastoy nga parikot, ken amin nga nakabuya. More power to your program, Kasin, and more feeds to, more, more birthdays to, and God bless everyone ko na kuman. Doyag problema apagayam mo, amboy iti Ilocos Norte.